Spoštovane, spoštovani, dober večer, dobrodošli. Drugi dan na 28. obletnici Kulturnega centra Pekarna. Koncerti dogajajo na polno in nocoj z nami No Rules iz Bosne. Aha, iz Slovenije. Dobro večer, pozdrav svim ljudima. Mikrofon to. Dobro večer, pozdrav svim ljudima. Znači Slovenija, možemo na slovenski? Ne još. Ne još, ok. Da, negdje sam pročitao, znači Srbi imaju Party Breakerse, Hrvati Majke, Slovenci Res Nullius i Bosna ima No Rules. Da. Se slažete s tim? Slažem se. Da, ali ima neke razlike, je li tako? Pa ima normalno. Da. Koja je ona najveća, najbitnija razlika? Pa sad si me ufatio razlika. To je rock and roll, mislim, svi mi živimo, nekoga doživlja ovako, neko onako, ali svako svira svoj put, ima svoj put, ono o čemu pjeva i sad, to je to. A vi ste odmah odlučili da pjevate na bosanski, je li tako? Da, ja sam izvorno slušao Chuck Berrya, Rolling Stones, Dr. Feelgood, takve bendove i kao bubnjar sam htio da sviram to. Međutim, niko nije htio sa mnom da svira, onda sam uzeo gitaru, naučio nekako da sviram i onda same su pjesme izlazile na bosanskom. Na mom materinjom jeziku, to jeste i najbolje. Kao Res Nullius isto što su isto na svom slovenačkom pjevali Party Breakers i tako. Majke, ja. Da, ali kad ljudi čuju rock and roll, onda odmah svi engleski. Pa da, ja, ali ne znam, meni je bolje na domaćem svom jeziku. Mislim, pjevaš ono o čemu osjećaš, znaš. Ja pjevam u svom životu i koji nije baš bio tako dobar prema meni i znaš, to ja sam bez veze izađe pjesma i ljudima se sviđa, znaš, i meni to čudno i onda se prepoznaju u tom, znaš. Htio bi sad nešto ružno reći, ali ne smijem pred kamerom. Možete. Pa svako ima svoje sranje u životu. Da. Puno nas je ovih, znaš, normalnih, u stvari malo nas je, puno više ovih debila, ovi drugi koji su na vlasti i tako dalje, znaš sve o čemu pričam. Pogotovo sad u ovom svijetu, kako mi sad. Znači, to vam je o čemu pjevate, govorite? Ja pjevam iz stomaka, pjevam ono, znaš, to mi je neki kanal da izađe iz mene, ono, znaš. I onda izađe pjesma i super bude, razumiješ? Tako, to je. Ja pjevam o svom životu, ajde, 80% je pjesama o onom što sam ja proživio. Ili moja raja oko mene, bilo šta. I 20% je u čemu? Pa, ono što izmisliš. Da napraviš neki rim. Ok. Rimu. I kada ste odlučili da će biti glazba, ovaj ventil? Pa to je nekako bilo u ratu, znaš. Ja sam ozbiljan posao prije rata, rat došao, onda je sve ošlo u Bosni nizbrdo i sreće imao sam neku gitaru u stanu jer se nisam mogao kretati po gradu jer su granatirali i onda imaš gitaru, imaš 2-3 sata dnevno struje i tad se uključiš i tad su prve pjesme nastale. Onako, hajde, imao sam puno vremena, tako da mi je, znaš, ono, kad sam prvi komad napravio, onda sam skonto, to je to. I od tad pišem, imam jako puno pjesama nesnimljeni. Puno. I sad, uvijek, to samo izlazi. Znači, još ima puno pjesama koje još niko nije čuo. Da, ima. Sad, evo, smo u studiju, snimili smo 6 komada, trebamo još 4 sad iza ovog koncerta u Mariboru, pa treba da izbacimo 5. album. A mimo toga ja radim još jedan blues album u Vajdovščini sa Sašom Kotnikom, bubnjarem u njegovom studiju. To će biti neki blues projekat, samo nas dvojica, gitara, bubanj. Znači, Saša Kotnik... Elvis Jackson. A, da. Zadoščine. Ajdoščina, ja. Da. Kako se zove ovaj projekt? No Rules Blues Orkestra. Ok. Znači... to još nije definitivno. Ok. Naziv. To je sad ekskluzivno za Pekarnu. Ja. Pa to će biti neki blues, ajde, sa puno energije na punk, tako. Sa teškim tekstovima. Puno težim od ovog što sviram inače. Ok, i
kad izađe album No Ne, Rules? No Rules planiramo sad da završimo do septembra, imamo neke kontakte, mislim imam ja izdavača u Zagrebu s Pono Music i to treba da izbacimo, a ovaj eksperimentalni album to će trajati još nekih 6-7 mjeseci snimanja, neće to biti tako brzo. Znači uglavnom No Rules izlazi nekad na tako septembar, oktobar, novi album, 5. po redu. Kako će se zvat? Vuči blues. I gdje će izlazit? Pa, kažem, trebalo bi možda u Zagrebu Spona Music, a možda i u Sloveniji. Imam neki isto razgovor, ali nije ništa dogovoreno još. Ok, jer Založbu. pitam zbog toga jer ste ima album na Front Rock, jel tako? Da, to je Homesick Blues. To je treći album. Treći album ste izdali na baš je uskoro Mariborska založba. Front Rock, Front to je Rock, da. 2010. Homesick Blues. Znači, već ste Slovenci, jel tako? To nema veze, muzika spaja ljude sad. Ko gdje živi i gdje se kreće, to toliko nije bitno. Mi rockeri smo ljudi koji volimo da lutamo ko lutalice. Znači, čitav svijet sam obišao i uvijek tražim ove mračne, ovake placeve, znaš, gdje dolaze drugačiji ljudi. Rock and roll. Da, zašto trebaju ovakvi placi kao Pekarna? Zašto ih trebamo? Pa mi u Bosni, u stvari u Bosni imamo samo jedan plac ovakav, to je OK Obrašević u Mostaru, tamo smo svirali davno, neke prije 6-7 godina, slično, kao kod Metelkova, kao Pekarna, kao itekako trebaju takvi placevi. Jer to je neka naš underground, neka subkultura koju mi živimo, ljudi, ja kažem normalnim, a ne ovi, znaš, kojim to smeta što mi se tako oblačimo, što tako živimo. To je rock and roll, to nam treba. Da, ali svaka vlast hoće srušit, kao MKNŽ u Ilirskoj Bistrici isto, i su oni pokušavali ali nisu ugasili i rade još uvijek Da, i u MKNŽ. Ljubljani Rock su već srušili. Rock su srušili, ja. Da, Pardon. sad hoće izbaciti Pekarnu. Molim? Zašto? Pekarnu, ko će da izbaciti? Da. To ne znam. Da. To nisam čuo. Lokalna vlast... Im smeta im kultura. Da, pa je svakoj lokalnoj oblasti smeta Pekarna uvijek. Pa vjerovatno desno ili lijevo uvijek Pekarna smeta. Zašto? Vjerovatno hoće neki tržni centar da sagradi ili neki neboder. Pa Europark 2. Nešto, tako. Za to im treba. A šta je vama dala Pekarna? Puno. Niste prvi put ovdje? Puno, nismo prvi put. Da. Mi smo tu svirali. Pa tu ste često igrali, ja mislim da više nego u Bosni. Ja. Da. Pa puno nam je dala starije, kad sam ušao, mi smo ovdje, ja mislim, 2014. svirali, bio festival No Border, ja mislim, tako se zvao. No Border Jam. Ja, ne, to je kompilaciju smo izašli, ne mogu da se sjetim. To je zadnji bio festival koji smo svirali tu. Garage Explosion je bio, 4-5 puta smo svirali. I uvijek je bilo fantastično, prvi put kad smo došli ovdje, kad sam upoznali ekipu cijelu koja radi u Pekarni, wow, nemam reći. Za mene ima puno, kao i Metelkova, MKNŽ, isto sve. Da. To je rock and roll. Ono što nama treba, što mi furamo, ljudi. Da, i šta vama znači da ste na rođendanu od Pekare 28. Pa puno nam znači. Jedini stranci? Šta to vama znači da Pekara pozvala baš vas? Pa puno nam znači, kažem, dugo smo tu svirali i ovo je jedan od najboljih placeva u Sloveniji za svijet. Najbolji. Najbolja raja i sve i to. Gostoprimstvo, sve. Ok. Kako da razumijemo vaše ime? No Rules? Znači, nema pravila. Želite svijet bez pravila ili kako da to... Ne, u svijetu nema pravila. To. Tako da razumijemo vaše ime. Ja, No Rules, nema pravila. Ok. Šta još? Da. Šta bi vi željeli da postignete sa svojom muzikom i tekstovima? Šta želite da ne znam, ovi koji vas slušaju osjećaju ili... Pa to ljudi osjećaju, ja sviram i
kažem ti, puno puta sam doživljavao u Sloveniji, u Novom Sadu, u Beogradu, u Zagrebu, gdje god smo svirali, Sarajevu. Ljudi mi priđu, trgaju me za ruku na odru dok sviram, pa ti pjevaš o mom životu. Mislim, ja pjevam ono što pjevam, znaš, ono svoje što sam ja proživio, znaš. Ali lijepo kad vidim da ljudi to prepoznaju, znaš, da im je to, šta ja znam, da sebe vidi u toj pjesmi. Znači nisam samo ja takav u tom nekom problemu koji imam, o kom ja pjevam, jebi ga. Nešto sam rekao. Nema problema. Znači... recimo, to je bilo drugi album Probaj me, koji smo izdali za Hyatt Production iz Sarajeva. Imali smo pjesmu Banda Vlada koja nema veze s onim što mi sviramo, to je neki ska reggae. I smo radili zajedno sa Damirom Avdićem i sa Defensom. To je bio komad koji je izašao, su tražili od mene da bi ja svirao, ne znam, za neku tamo stranku na predizbornoj kampanji, što sam ja odbio, da je bilo puno para. Ali je bila fora najjača kad su mi rekli, kao, ako mi odsviramo, doće puno mladih ljudi zbog vas i onda će oni glasaju za njih, znaš. Da. Ja kažem, prvo, me svi ispljuvali, to pod broj jedan u mom gradu. Prvo, drugo ne bi niko došao te raje. Tako da sam odbio to i su me malo oko toga što nisam htio da sviram, su me prozivali u gradu, onda sam napravio komad odličan. I kad god poskupi gorivo, brašno, ulje, na radiju puste Banda Vlada za penzionere. Šta ćeš, to je tako. Znači, vi ste kao lijek za ljudi? Pa tako nekako dođe, znaš, ono, kako tu u Zagrebu kažu, veselica, dođe rock and roll band i to je to, ajde malo da se izveselimo, ajde malo nam neko tuguje, neko se raduje, neko se zaljubi na koncertu i to je to. Daj Bože samo da ima više happeninga, koncerta, svuda. Daj Bože. Da, ok, na kraju što, šta bi kazali nekomu ko vas ne zna i bi pitao, No Rules band, šta je to? Band No Rules iz Tuzle, sada iz Slovenije, znači bosansko-slovenska zasedba. Sviramo rock and roll, ritam i blues. Sviramo ono što neki ljudi vole, neki ne vole. Volite nas ili nas ne volite. To je tako. Ali svakako treba da volite pekarnu. A to ja, to svakako. Najbolji plac. Pa, puno vama hvala. Tako, No Rules, sledijo uporabniki in Libora. Ostanite še naprej z nami.